Jadi makanya kayak hunalika da'a Zakaria rabbah, maka lauyuk Nabi Zakaria mengilau dong wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangit tatto masampayang o kilala na mihrab inilaw dong aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Putalinga wijawiya ini niwat diterima Pak dong aku. Apa yang terjadi Pak? Fanadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mar, matangamopi Nabi Zakaria masampayan na turun na malaikat ipodani Nabi Zakaria Allah yubashiruka bi Yahya, na janji no po Allah Ta'ala anak arwani asana Yahya wa nabiyan wa rasula nancaji nahabi nan yasuru itegare napay tak kajanna Nabi Zakaria pasangi agama nana iya kotok ko boleh tomaki buah on roh khusus masampajang supaya malumuy itarima padongan iyo po hindi upoy banrin na lamari yan ang kataw lari lo ko sa din na kadira yan na malukat ko lari tama kamara yan kung ko kamara lo ko sa din na gulukas padahal WC yaki buat 30 juta yun rewi jambak tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat. Iya na kekurangan tak na marajing itarima padongange marajit itambus na reko ang kagaga milo ilang. Ini hikmah yang kedua. Aga pi hikmah ko rumilo lulungan makuy makkadana mana taulino ede na mungkin tapi kupuang Allah Ta'ala pabuli o kupak dong sampayangi janji itu. Jadi guru ngang iya kode nagaga pakuragata asampajani nama kanja mohon rota mas sampajang o kuilala sampaja tilaw aja tapura pa beresalan apa milaw maka day malaikat etang lamba ko bos pura no si pak bicara nak muas supu mata aja pun apa di ukui sampajangnya pak makadaya wa huwa qaimun yusalli matangangi tetto mas sampajan nilawi jadi pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajan polena baital lahmi ipatame Masjidil Aqsa napa isuro mancaji imang salasai mancaji man nabita pak itu nabita mas sampajang ni oko Masjidil Aqsa nabi naro macio mancaji makmu ipanomana pole hilangi ina tu nakala guru tekali sidenreng 20 panabi mancaji makmu ngokui monrin na tau mate manang ya kong kaiman na tau mate okui monrin na mancaji makmu denonro lari nabi tayali naman cajima itu isyarat maka Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul tapi jolo-jolo pakanjaki gare rekin ya gagay nawanaway gare aga jepe na tarima nabi tawatu na mamiraja na masampajang ita nabi alam masampajang ko Madinah masampajang ko Bukit Tursina masampajatu ko Baitalahi mancajima lalo ko Masjidil Aqsa na tomah kadayero nabi tawatu lalo mamiraja sampajan na tarima na masampajan niya na pajukan aga jepe na tarima so reking iya natiya ampay pa kung kataw makadayero nabi tayero miraja sampaja hakikin na taniya aga pala hakikin na miraja linuriyahu min ayatina manasala pau ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Degaga Nabi macaneri suruga sampai minum iway na suruga kecuali Nabi Muhammad. De togaga tau macaneri naraka ni tamana pacalana naraka kecuali Nabi ta. Ia Nabi yang ia curita ni. De togaga tau mitay lansurupan na pong Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa sifat bicara mide ng kanitay. Makanya disebut linuriyahu untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Jolo-jolo. Kaya isa di masa okoti ko na curitangi tayo si bagita langsung. Yan ang kataw ya curita maka na makanja lala itu mata nama ko apa padahal dia anak ko aro. Ito iya nabi tadi niya curitang pura ipodang napay pinresi sa mitay. Makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agana yan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang sininna nabi mak pamulai nabi Adam letuk nabi pacap kurangnya mas sampajang mana. Kita coba garek buka korangnya engkai mata pak kepala korangnya. Waktu naitanai Nabi Isa, agar nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Mas sampajang Nabi Isa. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampajang ukulalan na mihrab na. Berarti mas sampajang. Maryam sholat di dalam mihrab, manas mas sampajang. Nabi Ibrahim mas sampajang. Agadonna, Rabbana liuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahdi ilaihi. Ang kami mananapau Rabbana liuqimas shalah sampajang. Degaga nabi dia na sampajang. Makanya Nabi waktu na pulih siruntuk pangalatala na siruntuk Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mupulih Muhammad asa sampajang. Dia nak kada Nabi Ibrahim. Aga yasa sampajang. Aga penakutanan siaga. Berarti ni sememang. Nabi Musa ia matoro nakutanan. Aga naleku pangalatala Muhammad sampajang siaga 50. Berarti Nabi Musa sudah tahu sholat. Apa yakin dia sagi sampajang pasti makana ayah sampajang kamu kira cuma yang dia tanyakan jumlahnya siaga berarti ya sampajang pak kasih metan tanya pak kasih baru mapamulai Nabi Adam angka memang ya sampajang iya apa hanya tapi magi pale ya narona tujuanna linuriyahu min ayatina melo ipo ngalatala pitamanang inabita sininna raja kuasana angkay suruga Muhammad angkay naraka he ya natutama suruga ya tautama ranaka he itaka engkay lagi he angka manang itulino layaw he pura nipitan nabita diniya curitan apa hakikatnya ini Pak Bu aguro nga meyala makada iya ro nabita de memato nagaga tau pada sukuna degaga de nagaga taulino wat yang kalinga bicaran na mapanas sa kecuali na bita. Nasaba po naman ang mitoy na ita. Ito. Kemudian, tanawan yang may gare. Iya ko ang kataulo joka, kung kataulo umrah lah. Apa mega di makuka pang umrah to? Aga nakutanatay kong kay rewa. De itu nang kato makada aga mo piga okoro ken rokolo masampayang de makada aga na puleang dan kami tu kata pule umrah ang kayahan pure rewa na pule umrah aga na puleang nasa cire de nang kanya kutana aga mo piga okoro ken rokolo tu masyara de nang ka angkay tayo pole Malaysia, angkay ano pole Malaysia, aga na pole milong. Angka tau rapal lo Malaysia, letu ko Malaysia, makutana tau Malaysia, angkay ano pole rapal, nasa ngaga na mawa, nasa baje. Di nakutana, magaga tu kampung, di nakalakutanang ito. Artinya apa? Nabita lagi, pole si runtuk ko Allah Ta'ala, aga nakutanam malaikat yaitu anak kutanam Nabi Ibrahim yaitu miro aga nalikko ko ngalatal aga mubawa Muhammad namo Nabi makoto jadi de nakada aga muita de yan rasa aga mupule upasa ni chede bele kotolo yok kana to mabela-bela pule lalu ki ole pak dia tu nakutanang ite kana kinro ko pole ye me atu aga mubawa di bahasa ka namo karoko mitali ko kabota pole ang kada dupay tawe wakira pasang niya kemudian pamula yawa jolo apa purana mancajiman nabita oko Masjidil Aqsa masui oko palataranna Masjidil Aqsa joka ang kabatu koro malepang yasena agak keputih-putihan oko ni romacanekin nabita na paminre tudang oko ni rotudan nabita tapakoro na yoli minre loko lagi tapi ia waktu nam yoli nabita
Iya batwi macio to paha. Macio ni. Macio kuro nabita tuda yoli nabita menre macio ti alena. Macio ti batwi we na cukuki nabita na ite batwi lolo maciori nampara nabita. Okono tu aja na macio. Iya batwi we takala taraka to ni niate to na menre. Ciatino ele pasi sa nyokor. Iya na ro batu gantung peristiwa Isra Mira latu yesoy pa de na sigis sa tanaya ro batu tak gatul latu yesoy. Bisa kita buka di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mira itu tidak tersentuh ke tanah, padahal kota na yero sekitar hampir mungkin 100 kilo ya ro batu tak gantung latu yesoy. Itulah bukti autentik. Iya. Demetona naten na vitamin re. Memacio. Memacio na naten na vita. De tona na berewa. De nakadana bitrewa ko. Makadami okkono tu lepang. Jadi demetoni suro rewa. Makadami na vita kono tu. Emon rojo koro. Kita kalau tarakan ni menre, jatuh detona nano detonenre, maka hari ini sampai hari ini tergantung. Menre inabit ko lagi pamulangin, nabi resal lagi lo ibukara ni pintu na lagi. Tamweng kay Nabi Adam. Nene tada monrong itu lagi pamulang. Iya naro nene tadang, tahu masara-sara nyawana tu Pak Bu, magay apa poli kasih surugan ya dempara no gara-gara ikalas yang nyoko ibelisi la tamamuka. Napan andre tu ibici oko nene tahawa apa nene tu hawa kabi inasa coba nih. Itu ampai bahaya tu makun rei kabi na. Peringaran dua agak-agak terjagai agak pengaruh yang orang terdekat. Apa ia tu belisi tahu macawe nama tu Nabi Adam tu. Apa pimpinan nama tu malaikat itu biasa belisi. Asasil asanna. Asasil. Punggawana malaikat. Disuruh menyatu sujud ke Nabi Adam nacia. Nailanti menjadi belisi. Jadi ia tu biasa solang itu tahu macawe nama tu. Ia nang kabupati Pak Bicik na tu mandari solang. Pak D tu na yamanan na tahu macawe makanja. Ang kamatok ko tu madari papole susah. Yan na to na paralu ki istihara kong kaagaga. Ya kung ka nasampay kang ite tabayun. Yang kedua bayine hati-hati toki. Patu makunri ko curita denang ka. Denang ka na dena tatamba tu ko curita. Ang kataw na ang kaling makala. Ang kaye wang kaling kareba mano gare. Yan na lete mati ito nasa maga payano gare. Lani yan na lete silang inasala yatu yanu mako yanu pawi padalaw na ita di gare lada na masolang. Tapi makun reyo mo ko mero de na ko de makanya ko ito yo pre kanya makun reyo ko makanya. Agurogang kami ki malah hikmah koy lagi pamulangi upasangi pak iya ko angka tau pura matanre onron na natakot tapata pabusuk buano pure mancaji kepala dinas natap pemancaji guru biasa aja tamabela supaya wadingi iburai sara indan nawana pure mancaji bupati nancaji rakyat biasa aja tamabela aja talampa mani apa ia tu tahu malah salah apa nak itu jadi makoi tahu sogi na bangkar ro aja tamabela tabura-burai dia tinna ia nanti asak bertakziah amat yang ngitahu itu Allah pura-pura tinna angkan na Yesus sa tahu loki mapasak bara itulah takziah pada hakikatnya yo pokok camak mancaji bupati aja mau tolong mitai ajab denre mo itu ya mikol larinoi para luki matika makwiro ya
Tapi ang kacek dek melo upal lampu pak melo ki sapaka deta sapaka ini menibawang tapi lepak kak pupura upah ajak lalu ki nang kasukuran na rekod tarima ki jabatan aja kasukuran aba lalu pun itu terpilih menjadi anggota dewan aja lalu tanda syukur terpilih ki menjadi camat aja lalu tanda syukur magai jabatan itu dua amanah dan fitnah masa terima ko amanah si bapetanna napa ko syukuran mestinya dibalik salah saifi jabatanmu syukuran ko magai nasabak syukur ko menyelesaikan amanah dan fitnah iya. Jadi ya komeki mandre syukur paja pi menjadi camat ada syukur nih cak paja pi menjadi bupati syukuran nih paja pi menjadi anggota dewan syukuran nih magai syukur kak maraja lauri Allah Ta'ala saya telah menyelesaikan amanah dan fitnah iya komu tarima imu syukuran abalalu pu ya ini wasiat melo kita terima dia terima dia di bawah yang penting pura upah iya kemudian upat terui menre inabi taloko lagi madue angka dua nabi malolo si umur Nabi Isa si bapa Nabi Yahya iya Nabi Isa anak Maryam iya Maryam ipiaroko Nabi Zakaria naya Nabi Zakaria angka anak na arwani asana Yahya si anggota Nabi Isa si Nabi Yahya apa melo si umur oke lagi kedua monro tapi ia dua itu makaleleang apa Nabi Isa lahir tanpa bapak Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause paja ni macare pamak darah bulan pulang ngambo indo na Nabi Yahya na jejemu pi anak angka ko rapang tau paja na mak darah bulan pulang Nabi mana mo pa de gaga de to gaga tau kapang ko rapang ko lalapate de gaga ambo na jaji angka mi de ni ngakui itu si salah angka ambo na de ni ngakui itu tapi ia kui sampai sini na atanna po Allah Ta'ala makhluk ang kecil di makhluk makaleleang okolino alatih dega galain na tapi wat dengan ka anak-anak jadi itu alatih hanya betina tidak ada jantangnya tapi bisa ada anaknya berarti ang kami mato dari sekian banyak angka anulian na pancaji po Allah Ta'ala agak maknanya nih Pak kami ki malas ya guru nganguk apa hikmat tuh apa yang ada gaga talau koman rasa gitu iya Nabi Yahya Nabi Laulau apa kak dia nagaga anak na Nabi Zakaria na isa ni makalai mau banna mato putih mana ni uluk ko bayini ko pajato ni macarepa sakpo pakuraga ni dia narogaga sapa ni na sapa niya nure na kadaniga na wat diala naruntuk Maryam anure na ro arwa tau mumuro na labbi nasalono mendok mulo boleh monro ya papiara ko nakibuara ni kamera de jendela supaya dia dicilingin ko kaloloh jadi ko to makibuah kamera anak darah aja tetari jendela lubang angin na napag buncin na pintu Nabi Zakaria magkatanili nalacak pula saliwang tapi nataruangan ngon mas sampajang ko kamaranya ya sangi mihrab nalingi cek de palangga na nalilangga dua jana tu alasan nampai sujadan na imangi do tingkat ang kapalapi na yawan apay patadani sujadan nasaba okur mihrab na Maryam dua langga ni mato iro alasan na ro kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungkat tamana Nabi Zakaria korodron na Maryam masampajang wajada indah hariskan ina tuliang ka andre na runtuk mamulai heran maje nang kandre ko na dijigagan ulat taman miga memang malingi ya anak yang rele makanya makutanay anna laki haza pulikin ru ya Maryam makri Maryam huwa min indillah yana tu gagalan supul ku Allah Ta'ala ina dena alai akalan na Nabi Zakaria
anak darah-darah tanya ko nabi mana kay bawangan ko tu de na meja dia tu tapi de matatta tu haywan Maryam huwa min indillah makadama ni Maryam innallaha yarsuku man yasha di ghairi hisab ya kupuang Allah taala na melo pakai dali kiatan na de na melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria agat koto atin na Nabi Zakaria kan nabi tahu maca nasa berarti tania don na yan anak makanja onron na makanja apa ya hukum atau boleh masam pajang macam ni dia diterima dok magi api ya anak enok pun monro matat tak masam pajang na diterima don na berarti onron ni makanja na podang yan nurena suko ko tu sali gitu kada magi na saya melo ko tu melo do tamay Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab jadi makanya kayak hunalika da'a Zakaria rabbah maka laulu ko Nabi Zakaria mangilaw dong wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangit tatto masampayang o kilala na mihrab inilaw dong aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a potalinga wijawiya idi miwat diterima Pak dong ako apa yang terjadi Pak fanadatsul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangamopi Nabi Zakaria masampayan na turun na malaikat ipodani Nabi Zakaria Allah yubassiruka bi Yahya na janji no po Allah taala anak roani asana Yahya wa nabiyyan wa rasula nan cajina binan yasuru itegare napay tak kajanna Nabi Zakaria pasangi agama nana iya kotok ko boleh to makibo on roh khusus masampayang supaya malumoy itarima padongan iyo pwede upwi banrin na lamari yan ang kataw lari lo ko sa din na kadira yan na malukat ko lari tama kamara ya kung ko kamara lo ko sa din na gulukas padahal WC yaki buat 30 juta yun rewi jambang tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat iya na kekurangan ta ina marajing itarima padongan marajit itambus na reko ang kagaga milo ilang ini hikmah yang kedua aga hikmah ko rumelo lolongan makuy makkadana mana taulino ede na mungkin tapi kupuang Allah Ta'ala pabuli o kupak doang sampayangi janji itu jadi guru ngang iya kode nagaga pakuragata asampajani nama kanja mohon rota mas sampajang o kuilala sampaja tilaw aja tapura pa mak beresala na pamilaw maka day malaikat etang lamba ko bos pura no si pak bicara nak namuas supu maka aja pun apa di ukui sampajangnya pak makadaya wa huwa qaimun yusalli matangangi tetong mas sampajan nilawi jadi pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajan apa ia tu sampajangnya tu si pak bicara langsung ya ko pura di maberesalan apa milau malaikat si catai kami si kinalapor si bawa sini maga di ko macandring ilakay na so satu na candring tumilaw do de patu na lapor ina cata nasa sini piu bawe aha si tumilaw do na cata si sini pinapanalapor mesa botilak kay tadi panatalapor kamakiro iya na tu ampay sinin na jamajamangin na sumpu mana na bita si basang pajang melo ko joka ang kado Abu Safir bismillahi tawakkaltu lepangi Allahi tapatamay alita napaki lepang la haula wala quwata illa billah talappasangi alita tatamo ko hilalanna mega tutok baca ya pak doang na pasisumpu padahal iya telu pak doang manca nyiciti bismillahi tawakkaltu sarah kami jolo alemu na pamakalaki alallahi mutamari dalam singkeru asalamakan na pong Allah Ta'ala na pamubaca la haula patat di manang sinin na ilo ulemu pong Allah Ta'ala pa ilo ule na mo pajokka ya kung kagaga mo rusuk dia na mabata na sabak magay pong Allah Ta'ala bimat po mo rusuk iyo pwede mabaca bismillah tawakkaltu la ilaha illallah di aja telu pak doang atu cik di ipancaji telu tapi ipalet sengin atau tamay lalana bismillahi tawakkaltu nasaba asat tepung wakat itu ilala jokaku Allahi sarahkan ya leta ini mana mikong napaki makadala haula degaga ilo uleku ilo ule tamana itu jadi urusan
tapahan yun.